Anu sayang patut ke bapa ngembang, anu beranji buyaki budidaya, anu beranji buyaki budidaya, hati berbakti bersemati tunai sampai tunai sampai ibarat si bapak kaya berbona manfaat juga faedah kita nyoba manusia benar ciptanya hai ada bernyona ini berguna kebangsaan agama, pesan ulun hai anu pungut apa yang dulu tafakur bersyukur bapa sayang patut ke bapa ngembang, anu beranji buyaki jasi guna, anu beranji buyaki ibarat si bapak kaya membona manfaat juga faedah getanya manusia benar cintanya anu bernyona tidak berguna kebangsaan agama, pesan ulun hai ada pupuknya bayang dulu tafakur syukur bapa sayang patut ke bapa ngembang, anu beranji buyaki budidaya, anu beranji buyaki